از این ها بچم قامیش رو بدران چیا کرد شورمند ریوبریا خسر میوان من که بدران بخیر هاتی هنچون روسیا و برپرسین روس دیتن دوان روژن داویدا گلک داخویانی درباره وی که دهات نبلاف کرن حز کم بزنم و چه روسان را پیشکش کرد چه پروژه و پیشکش کرد و چه جوارا گوتن بله سلام ورز بگمان هفدیتنی می کو به دولت روسیه یا کو چه بود به وزارت در واره دخوالن سرکه هاتن نقاش کردن یک جه تهدید دولت ترکیه یکو لسر باکر و روجلات سوریه افدامه که گفان دخه یک جه اف مجار بو مجار دیم مجار چارەسەریya siyasi ya ku hewl didin bi Şamê re pêk bînin bêguman me Rûsya divê derbarê de xwedî rol û misûneke girîng dît ku Rûsya dikare vê derbarê de hewldanên xwe pir cidî bike ku hem êriş û tehdîdên dewleta Tirkiye bikan be rawestîne û di doyê herî bingehîn ku Rusya devletek bi bandore ku dikane li ser Şamê zeqet bike ku kêşeyê siyasî ya ku bi rêveberiya Xweser raya heyî çareser bike. Tabii divê derbarê de gelek xalên girîng ji bo çareseriya siyasî hebûn di çarçeva nexşeyeka rêda me pêşkêş kir ji bo dewleta Rusya. Ew nexşe jî giranî li ser vê bû یک çawa ku bi rastî ev rêveberiya Xweser di distûrê Sûriyeyê nû da cihê xwe bibîne û rewa bibe ya dîsa mafê hemû gelan û di serî de mafê gelê Kurd yê netewî yê çandî yê siyasî di distûra Sûriyê da bê naskirin û her wiha meselên aborî meselên ku av gaz neft elektrîkê yê ku di herê min rêveberiya Xweser de henî û berê jî me gelek caran gotibû ku ev zengîniya ku heyî yê tevayê Sûriyê şekleke adî li hemû gelên Sûriyê bêne belav kirin. Kek bedran Rus ve gora ku mişte fêm kir ve projek li gora rêveberiya Xweser li gora hedefên ku hûn dixwazin ve ji Rûsan re pêşkêş kir. Rûsan tê garantî tê deman dane we ku ew ê rê nedin Tirkiye êriş bike û ew ê rêya di navbera we û Şamê de vekin. Bêguman gelek guftûgû hatin kirin ji bo tehdîdên dewleta Tirkiye nêrînê we hebûn nêrînê me hebûn di wê derbarê de pêwîst nexşereyek demê pêş derkeve yani nexşereyekî parastinê derkeve ku çawa Rûsya wê bikane rê li pêş êriş û tehdîdên dewleta Tirkiye bigire. Yek ev wê dîtir ji bo çareseriya siyasî gotin ki em ê têkevin nav hewldan û em ê xwedî planeke taybet bin li gel Şamê em ê va mijarana hemû nîqaş bikin û dîtin ki ev mijar hemû mijarên guncav in mijarên meqûlin yani divê ki heq û hebûna ku heyî li ser erdê va destkeftana bi şêwazekî meqûl di çarçova Sûriyekî yekpar da û dibin ala Sûriyê da va destkeftana bêne parastin. Şam çawa difikire yani Şam زانی که بدران مثلا حتی ها شام داخویانین گلکی دجوار تند لدجی واد ده بلافت که هم دجی ریوبریا خسر هم دجی یپگل دجی حسدل دجی هزیندن ین دبن کنترل ریوبریا خسر ده پشتی چونا و یا روسیا و هفدیتنین والگل بر پرسین وزارت در و یا روسیا سوریه هلوست و هاتیه گوهرتن سوریه آماده الگل و دانستاندنان بکه براستی ما ev erk weke ku da pêş dewleta Rûsya ku dewleta Rûsya Şamê iqna bike û li ser Şamê bixebite ji ber ku helwesta Şamê heya niha em dizanin neyniye selbiye bi çareseriyeke siyasî demokratîk adil nafikire heta niha dibêje ki çawa min herê min dîtir
همو خستن دست خوادا در عای در دور شام حلب حمص هر واز هرم روجلات و باکور سوری جی به شکل تخم دست خوا و رژیم وگر حرجی بگمان اب نای قبول کردن یعنی وقت کو پروژه رژیمی کو هایی وقت پروژه لهواتنا نتاوی وقت مصالحه وطنی ام دبیجن اف هرم که جدای تایبتمندی خوا دستکفتن ریبریک هیزک هیا دوی کی اتفاق سیاسی ریکفتن چه بلگلوا هرما اگر چه نبن نممکنه لورا فکراندنا رژیم سلبی پر نحاضر و آمده جبو و ما خاص کو روسیا رولکی وک گارانتور بلیزه کو بکن بل سر شامه زغت بکل سر شامه بخبت اقناع بک کو پیوستی لحف کرنه که درباره و هرما دا بریجی گلک جاران به وساطت به هفکاریا روسیا گلک هفدیتن لحمیمیم چه بود لگر رژیم نه آمده بود جبو کو چاره سریه که سیاسی پیش بخینه قناعت مدن نا وقت او وقت که دی دوی رژیم راست بفکره هدی عقل خاطی خسری خواده که هدی بیویست لگل و هرما اتفاق سیاسی چه جبو کو یک بونا سوری بپارستن سیاده سوری بپارستن ریل پیش مداخله در و بینه گرتن ریل پیش داگرکاری بگرتن الترنتیفه که ودن هیا مثلا تدبیجی دوی دی رژیم عقلی خواب خسری خو لی اگر رژیم عیناتیا کنهال سر هیا دوام کر عقل نخست سری خو تا الترنتیفه کدن بدیله کدن جمع هیا نه yani tane nihayet ku em pê fikirin çareseriya siyasiye û divê ki herkes bê çareseriye na eger rejim bixwaze serî li rêkin dî bide bixwaze tiştin dîtir bike yani em weke rêvebirî û hêza wê name va herêmana biparêzin yani her hêzekî bixwaze bi zorê mudaxeleyê va herêma bike em va herêmana biparêzin bêguman divê derbarê de tu tereddüda me tune ye امریکا حز دکم هلوسته امریکا بزاربم امریکا جوان هفدیتنین و داخوازین و جبو هفدیتن الگل شامی آگاه داره مثلا هلوسته امریکا موقف امریکا لسرویه که چیه؟ براستی اب مبدأ که ما جبوی چاره سریه ام دخبتن و بری قرار امریکا یه پاشته بکشاندن بری ویجی گرک هولدانن دوی رنگی دسر روسیا را چه بون و پشتی ویجی وی چه ببن yani ev hevldanên me ji bo çareseriya siyasî em li erêkirina Amrîka nagerin yani qarara Amrîka hebe tune bi razî bi ne razî bi yani hevldanên me çareseriyê wê dewam bikin çünkü asıl çareseriya dawî wê bi Şamê re bêkirin başa bê razîbûna Amerîka Sûriye bê razîbûna Amerîka kek bedran bê razîbûna Amerîka ev hevdîtinên ku li gel Rusya dikin û dixwazin gel Şamê bikin ji were pirsgirêkan dernaxet navbera we û Amerîka de ji ber ku yani hûn bi hev re şer dikin û hevpeymanên sereke li pişt we Amerîkan e Yani ev helvesta me ye, ev proje me ye, em li ser vê proje vî şeklî dixebitin. Teveccüha me ev e. Eger dumahiyê yani eger pirsgirêkin ji alî Amrîka welatên koalîsyona navnetewî da û Rusya û her wiha welatên eleqedar pirsgirêkin derkevin demek ki yani ew naxwazin ku çareseriya siyasî di Sûriyê de pêş bikeve. Manoxa ew dixwazin Sûriyê perçe bikin, planê wan cuda hene li ser Sûriyê ew pirsgirêkekî dîtir ew pirsgirêka wan e hêdî. Yê me em weke rêveberiya Xweser اوکی به کورتی زحمت نبه امریکی جوار بحث پلانین خوین لسوریه دکن یا نه هيا نهات بلانك آشکره و وکری دعالی سیاسی دا آشکره نهات کرن و دوی درباره دا غمودك هيا مجو مرانك هيا لسر بلان سياسي امريكا جبو بيجي انوير رخنا دكن يعني ولات امريكا وقولاسيون نونتوي دا آلي سياسي دا تشتكي زلال پیشکش نکرنه تنه هفکاریا کو چه بوی د چرچوه د شر دیجی داعش دا چه بو وقتی د آلی سیاسی دا هینا ام نزانن براستی امریکا چه د فکر جبوی سوریه گلک اسپاس بدران چیا کرد شیورمند ریوبریا خسر ج قامیشلو میوانه مبوی